Mugabo sinza nibuka umugabo wambwiye arambwira ngo senguro kwa pasiteri Binyonyo, ndambwira ngo arambwira ngo mama wawe umusize muri Prince Elisha, ati nyoko bamurashe cyane karava ntafite umugwaza. Nawe ubwo mukuru wanje Gakobwa yari ari mu Ngagara, babimubwiye nawe azatabaye azandi amenye ko mama yagiriye. Muza mureka abantu barire kuko abantu batarize bopfa. Ubwo barambwira yuko mama ahari, mama bamaze kumbwira ko ahari, ntangira kureba abandi ku yindi hema. Naserukiye niho naserukiye ku ntumbi ya Rutekereza arasha angana nk'iyi iPad iraha. Ubwo papa nawe bamubwiye saa 10 ko bisha abantu. Abo twari babahungu bari uru ruhande rwose benshi baba barapfuye baracecetse. Bamaze guceceka ukumva umwe barandasha ukuguru, barandasha ukuboko, barandasha ukuguru. Abona shotse kumenya twari kumwe n'umuhungu wa Pridasi w'abanyabyinshi, bamurasa ukuboko. Barashe umuhungu wa Gishoma witwa Kambaza nawe bamurasha ikiganza. Noneho aho murumuna wundi muhungu wa Gishoma nabwo nyina ni mama wacu mu basita ambere mama wacu. Uwo mwana araririmba ngo Yesu munyanja n'abigishwa be ngo umuhengere uraza ngo urabarengera. Yaza kwisaka avuga ngo inuma zaho ko ziraguguza kumva. Turamubwira ati Yaskofu, we ntiwabona ko abantu bapfuye? Agahita seka kuko niwe ngo wari president w'abayumbe babo bana muri ico gihe bari bafite buzuke. Bari bamaze ibyumweru bibiri bari mu butayu batarya batanywa, bakaza kurara aho ngaho. Noneho murumuna mukuru we Kambaza aramucaha ati Askofu, atese kurabona ufite yahamuka, tuwabona ko abantu bapfuye bari iruhande rwawe. Ati numa zaho ko ziraguguza nkumva. Ati Nyandu wewe nta numuha wumva? Ati ntazo mbanumva. Agahita seka araririmba. Haza kuza umusoda arinjira ngo ashika asanga kararirimba. Tiyigeze ahagarika kuririmba, araririmba akavuga kuri ruga abantu baba mugwa hejuru. Wa musoda araza. Noneho abantu bagiye baraswa, yarafite umupanga, yarafite imbunda yihetse gutya, afite n'umupanga mu ntoke. Araza ngo ashike, njewe umuntu wanguye watunye byenda Imana igira amaboko yayo, nabwo n'umuhungu rero n'umugabo yarafite abana babiri, Nzabakiza wa Rukungu. Noneho yari mu ihema yo hepfo. Araza yiruka aje ahunga, bashike bamurasa aka kantu akagasanga n'agatibutse gutya. Asa azana nk'umuntu utagifite ubwenge ngo ashike yama abacamwo arinjira ngo yinjire basoro baramurasa ashike yama gwa hahandi twari tujyana. Noneho ngo hagwe duhita tugirane twuzura gusa amaraso. Tumaze kuzura amaraso nsa n'ujyanye mu kidendezi cy'amaraso. Hanyuma ndafata kuko nari numvishije ndemerereye mwigiza ku ruhande, ariko urumva yarahane aha mba muri ya maraso. Wa musoda araza ngo ashike asanga atarahwera, niwe wasuye kumurasa urundi rusasu arapfa. Kandi duhagara umva nari ndyamye nawe yararyamye hanga. Hanyuma wa musoda araza, amaze kuza ampagarara mu gatuza, kandi yari afite ikirato cya boti, ampagarara mu gatuza. Amaze guhagarara mu gatuza, noneho aguma arasa baba ukuntu byari ko bimeze. Yari ko yinjira yarasa gutya, tugahita tugenda tukagwa ahantu hamwe. Urumva twumva kera tukaba turadushanywe turashize. Yasura kurasa tukagwa handi, ariko noneho ngo aze kurasa ampagarara hano. Sinabashko ariko uko bwerose yampagazeho azi ko napfuye, sinishaganye. Gasaza kanje ngo ni Macyazo karaza kama kamuhamagara gutya ku ruhande, agakubita kino kinane cyo munsi kumbunda, arasubira haragwa. Macyazo arasura arasohoka. Muzamure ku munsi w'umuntu utarashika tuburashika. Abenshi baramuzi, yigeze kuba hano
araza yamaca muri wa muryango wa yahema yashika abahagarara ku iruhande baravuga ngo uyu ntavuye muri yangwe yamasubira mukubita igipasu yamukubise igipasu hano umwana yamava imyuno yaje ayifashe agwa aho ngaho ariko ntiyapfa tibigeze bamurasa noneho muri ico gihe bararasa amasaha baragiye tugeje nk'igihe cya 5 kuko nditwara ko tumenya amasaha ahageze hanyuma bararasa barwe baracoka ngo barangize ati dutwike ariko inkuru y'umwami isubira inyuma hari akadiplomate kamwe batoye kuko nari nigeze kukabonana nyina wa Muvange akadiplomate kuko narakabonye bagafite kuko hari amatara mpita ndakamenya none ako kadiplomate bagasanzemo amafaranga kandi y'amadolari barayagwanira kandi ubwo bariko bararasa bamwe bakavuga ngo nibazane essence batwike abandi sinzi ufunguye ka diplomate umwe ngo mimi njo nilileta undi ngo nguhewe ngo nije wayitoye batangira kugwana muri ico gihe umuhungu w'abasinzira murumuna wa Kabereshi arambwira ati wewe nturapfa ndamubwira ati sindapfa ariko aho ijya grenade bateye mama noneho hari utuntu twamfashe tw'utwuma mu mutwe nagira gutya nkazana amaraso je nkibwira ngo ni ya maraso njyamyemo ya wa muntu wapfuye uraho ngaho noneho ngo amare ndamubwira ati simpamenye ko bandashe cyangwa batandashe gusa njyamye mu maraso gusa ngo amare ujya mwana arambwira baramutazira nimbari ngo ni sans frontière hari abantu bamuzi arambwira ati noneho babandi baraha inyuma y'ihema barahavuye bagiye kugwanira ibintu hari kandi ubwo bari bazanye n'abana basahura ibintu uko bariko barasabana gutya niko bikorera bya biryo twapokeye niko bakuraho intumbi bagatwara amamatera amasakoshi y'imyenda abana nibo baza bakahikorera wa muhungu arambwira ati nimba batakurashe ngwino twegura ihema ndambwira ati simfite n'imbaraga zo kwegura ihema arambwira ati wewe reka negura ihema urabona ihema ukuntu baza barirundaho igitaka arasesa aregura ihema yego ihema arambwira ngo mbonye inzira ubwo wewe barahita arasohoka asohotse mbona kambaza arasohotse nawe muragwa arasohotse mpamagaye gasaza kanje ngo ni Gipfizi ndambwira ati Gipfizi kuko harabona hari amatara tibyuka tugende uko twahevye yuko mama yapfuye uko yavuze uko ntiyasuye kuvuga kuko gutya bari bamuhagaze iruhande ndamubwira ngo ntaze tugenda atoye singenda napfuye ndambwira ati ndi wapfuye urabuvuga kandi wewe namureba nkabona nta namaraso yajyamyemo ni muzima arambwira ngo genda jewe napfuye ndavuga oya ngwino tugende ndamukuruye n'amacyazo turagiye dusotse kuri wa hahandi babantu basohoke tugiye gusohoka gutya wa musoda kandi yamazara hasubira dusubira indani kandi ahatubona hanyuma munyuma sinzi uwamuhamagaye aramubwira ngo kazi imefanyika ngo kuja twende nabo aravuga ngo tugenda tutaratwika ubwo ngubwo basaba essence bayishizeho twatubona hari n'umugabo ntamenye bashizeho essence bamamutwika kuko bari bamurasha amaguru baramutwika neza mbona arahiye noneho ndavuga ati zopfuma niruka bakandasa mpangenda kuko uyu muriro simwihanganira mbwira babana ndababwira ati umuntu wese afate kwijipo nambaye undekura nuko kandi nimubona barandashe mwe mugume mwirukanke mugende babana baramfashe turikuruye duciye hahandi dusokanye n'undi murumuna wundi muhungu wa Gishoma ngo ni Askov twariganaga nawe twaricananaga ku ntebe wa wundi wari kuririmba turasohokana ngo mare ndamubwira ati twiruke arambwira ngo ya nanje rero ico gihe bwa bwana burancitse buragiye noneho sinamenye sinza gushika n'ubu sindatora ubwenge sindamenye uko byagenze sinzi umuntu wambwiye ngo niruke kuko nahise numva umuntu ariko sinabonye uwo muntu wari we gusa yaraje arankubita numva arambwiye ngo niki gitunye uhagarara hano
nama nkuma ijipo ndiruka ngo niruke wa musoda baragarutse ngo ni mumugarure mu mushire mu muriro ngo ni mumugarure kuko barandasaga nkabona ibimuri nkabona kutundu duciye hagati y'amaguru tw'ibimuri nkabona turagiye na ndetse amasasu bandashe yafashe umugoko bw'umwe wa oci umugabo umwe wo mubembe nawe ngo wageze burira abanyamurenge bubembe baramwirukana nawe twari kumwe muri iryo hema amasasu bandasha aramufata none jewe ndahunga ngo mpunge nshike mu muhanda sanga bwa bwana bwandindiri hajya mu muhanda abariho twinjira muri toilette y'umuntu wo mu Gatumba abaturage basanzwe abariho mpagarara baranadukurikira ndabumva ko baje neza bagera neza iruhande rw'iyo toilette ate se babantu bagiye he ngo n'ababana ngo nimubagarure mu bate mu muriro mbwira abana ngo ntiyagira umwana uvuga ntiyagira umwana ukorora nta mwana wigeze uvuga kandi sinamenye ikintu cyabaye twahise tugwara inkorora twese ubwo sinzi cyabiteye turakorora ariko umwana ariko aje gukorora agafata ukuboko kw'ikota akagushira mu kanwa akabona gukorora babantu basubirayo ngo basubireyo turahagarara twahagaze nk'amasaha menshi ntabona kuko sinari kumenya ibyo ari byo noneho tumaze kuhagarara numva kandi umumama umwe araje aje harira abwira umugore wa Gishoma nyine noneho kuko ntiyari kwamenya ariko jewe ndamumenya numva harira kuko hari umwuzukuru yaramaze kuraswa noneho mbwira babana ati ubwenge sinari kumenya twama dukurikira wa muntu wawurira turamukurikira turagiye turikonere ngepfo mu myonga ngo dushike turicara hadusanze n'undi mugabo ngo nirushemuka nimba ari w'abarundi tuba nk'abantu nk'abangaha turikanga ariko ntitwari ko twikanga batari kuko baraza bakaduca iruhande bambaye impu z'utunyabu bimwe amashara bayakenyeye noneho twabumva tugaceceka turikanga turahava turasura tugenda ahandi noneho icyo inkuru y'umwami isubira inyuma tukiraho mu ihema barasa umugabo w'umukongomani muri umuna w'ujya aoci noneho avuze induru aravuga ngo nawa babantu bamabuzura ya hema yacu babandi bahabatwica bamabuzura ya hema bafata wa mugabo baragaranzura babona yapfuye umugore we yaratwitinda nkuru bari bamurashe amara yose yasohotse yarayafite mu gitenge bafata wa mugore bamwambutsa umuhanda ibo bonyine bavuganye iyo mu kibembe ntariko sinkizi ariko bafata abana na ndetse baranamubaza ngo se abana bawe naba ati naba abandi babiri naba bapfanye nase baramwambutsa umuhanda baragenda noneho barasura baragaruka numva umurundi niwe wavuze ngo hemwe ngo ntimwihekure ngo murabona ibyo mumaze gukora ngo ntimwihekure ngo ntimwerekeze kuri ariya mahema ngo ntimwihekure noneho ngo amare uwo nguwo iwe uwo mugore abakize gutyo noneho twebwega aho bwakaja gukera bwatangiye gucagurikana ngo ndebe ukuntu meze mbona ndafite ihari nziza ariko icyo gihe hari yageze nka saa kumi n'igice niho abasoda baza bavuga ngo umuntu wese ngo ufite wakomeretse ngo ahishuke turabatabazi twaje kubatabara noneho tugatinya tukavuga ko baratubesha n'abari ko batwica bari ko bavuga ikirundi none turamenya gute mbwira abo bana ati ntihagire umwana uhaguruka mureke turagenda hamaze guca ngo habe nka saa 11 gutya bucagurikana duhita tubona abandi basoda baraje ngo bashike barambaza se bakurashe ndamubwira ati simpamenye ko bandashe wa musoda aragenda yambura yarafite agatisheti kiwe arakambura arakamba nambura kandi kuzuye amaraso ngatahajya ndamubaza ati se ko kuratujana ati muze muje ku bitaro niho abandi bari ubwo turajana n'ababana tujana ku bitaro ngo nshike pasanga muri umuna wanje uriya akurikira yapfuye sanga bamutemye hano mu gahanga bamurashe ku kuboko bamurashe no ku kibero nawe yarakiri muto yarafite nk'imyaka 8 ngirango noneho nkamubaza ate se mama ari
yari yahamutse akambwira ngo mama yapfuye, ngo bafashe yafande, ngo bamukubita ku giti, ngo arapfa, ngo urumva mbona ari ubwenge busa n'ubwacanganye. Noneho ntiyambwira amakuru y'ukuri, ariko aho ngo dushike baravuga ngo umuntu wese ufite uwiwe bamujane Bujumbura ku bitaro. Nanje nkabona ningenda ntaramenya amakuru ya mama na fande Gifizi nawe twatandukaniye hariya, sinamenye yuko yapfuye. Mpamagara undi muhungu wari umuesikoti wa Kawido bamwita ngo ni Gasongo w'umunyabyinshi, ndamubwira ngo njanira uno mwana umunjanire ku bitaro, njewe ngiye mu nkambi namasiga baba ntajya mu nkambi. Ndagenda nje gushaka ndebe yuko mama gihari. Ndagenda ngishika ijya hema yacu niyo twatangiriye gushikiraho, niho nabonye umurambo wa Sikofu, niho nabonye umurambo wa Nyabyiza umukobwa wa Muhire. None ndinjira mu ihema, nije mu ihema mbura mama, kavuga none mama nda uri ku bitaro, mama nda uri muri zino ndumbi, none mama yagiye none hajya muri kakumba kiwe mpasanga wa mwana wacu yahiye. Ngongore ku kuboko kwiwe ngo maresanga ko ahindutse ivu kubera esanze bamumenyeho. Ngira ikibazo cyo kubura mama, ndavuga ngo none imirambo y'abandi bagore bose hano, ariko wa mama yagiye. Nahirutse ko mama mbamagaye ngo nimubabarire, ndamubura. Ngenda nshaka mu yandi mashitingi ngarwa ngapfukura intumbi bapfunditse ndahebura. Niho namanuka muri ya hema twariko dukorera mu inama, nsanga Gasore Bunana nawe yapfuye, nsanga Marahemu Umunezero umukobwa wa Muhire twari kumwe mu nama yapfuye. Ngira ikibazo cyo kubura mama. Ndagaruka ngarutse sinza nibuka umugabo wambwiye, arambwira ngo senguro kwa Pasteur Binyonyo. Ndambwira ngo arambwira ngo mama wawe umusize muri Prince Elisha, ati nyoko bamurashe cyane karava ntafite umugwaza. Naho ubwo mukuru wanje Gakobwa yari ari mu Ngagara, babimubwiye nawe azatabaye azandi yamenye ko mama yagiri. Muza mureka abantu barire, kuko abantu batarize bopfa. Ubwo barambwira yuko mama ahari, mama bamaze kumbwira ko ahari, ntangira kureba abandi. Ku yindi hema naserukiye, niho naserukiye ku ntumbi ya Rutekereza arasha angana nk'iyi iPad iraha. Ubwo papa nawe bamubwiye saa 10 ko bisha abantu, araza bwari uko bucagurikana. Yageze avuye mu Rwanda, yageze hariya nko mu masaa 5. Tumubwira ibyaba rero ndabara kumubwira rero abantu bapfuye mu Gatumba, nuko rupfu twapfuye, ariko Imana itazikiranirwa, kuko umushumba yatwigishije aratubwira ngo hari ibyiringiro. Nukuri ahantu Imana yancishije sinzi ko nari kuba umugore cyangwa nari kubyara. Uyu mwana ni umwana wanje wa gatatu w'umuhungu, afite abandi bakuru bewe 2 na mushikiwe. Turacyahari, turacyahumeka, turacyavuga, kandi nabo n'abana bacu bazabivuga. Rero ndashimira abantu bose bitabiriye kino cyunamo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Sinarinzi yuko hakira abantu bagikunda ubwoko bangana gutya, ariko haracyari ibyiringiro. Shimiye abantu bose bafashe umwanya wabo bakaza guha agaciro abantu badusize. Uyu munsi wo ku itariki 13 hari umwijima uteye ubwoba, wari kugira ngo none je narihimviriye ngo ni ku itorero riza rigenda, itorero ryagenga kugira ngo turi abanyabyaha twe twasigaye. Ariko
ndashima kuko tugihari, ndashima kuko muri abanashaka mwese mwicaye hano muzareke duharanira agateka kacu kugeza ku gatsi ka nyuma. Ndashimira abapasiteri bangana gutya bahaye no mwanya wacu agaciro. Muri abagaciro kandi muri abagabo. Jewe kubera sinkunze kuzanya Rugugu baza bambwira ngo abantu babaye akagara, nkamangira ngo isi yose yabaye akagara, ariko nsanze haracarimwe abagabo, haracarimwe abantu bazima. Imana ibaha umugisha. Umuntu wese waje muri kino cunamo Imana imuha umugisha kandi izamuhe kuramba kugira ngo azarambire kubona ibyiza. Aya mateka tuzayavuga twaratashe turi mu gihugu, kuko iriya mirambo hari igihe tuzayikura hariya ari amagufwa tukaja kwihambana icubahiro mu gihugu cyacu. Ibyo byiringiro abantu dufatanye amaboko angana gutya, abamama bangana gutya. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abanyamuryango kuko umuyobozi wacu araza kubashimira mituwarite yacu, ariko nanje ku giti canje mureke mbashimire. Banyamuryango beza tuvukamwo, mwahaye agaciro kino gikorwa mukabona yuko ari icanyu. Izi ntebe mwicayeho ni imiryango yanyu, ni mwebwe mwazikose. Ikintu cyose cyakorewe hano ni mwebwe mwagikoze, muri abagaciro. Imana ishimwe kuko hakiri abantu. Ndashimiye komite itegura icunamo, mwagiteguye neza cyane kandi mwagiteguye nk'abagabo, mwagiteguye nk'abagwanashaka. Ndashimira abantu baharanira. Twebwe abantu Gatumba Foundation abantu dukorana nabo, dukorana n'amahoro na gakondo. Ibi ndiko ndababwira ko barabikurikirana. Maze icyumweru cyose mahoro na gakondo, iki cyumweru cyose gishize cyari icyumweru cy'abatanga buhamya. Tuzuka saa 8 tukarangiza saa 2 za mu gatondo. Rero umuntu wumvishe yuko yoza muri gakondo tugakorana, Imana imuha umugisha. Ndashimira n'umunyamakuru wo muri Kenya, mwambwiye wa munyamakuru no muri Kenya yakoze ikintu cyiza cyane, yahimirije abantu kuza. Aravuga ngo abantu badakorana na gakondo na mahoro ni nk'aho batazaja mu ijuru. Sinzi ko iryo juru yuko Imana izabakira. Ibyo ndabivuga kandi mbivugiye mu ruhome rwanyu. Umuntu Imana yanga n'ugwanya ubwoko bwiwe, nuvisha amaraso y'ubwoko bwiwe. Ariko abantu bose babihaye agaciro kandi numvishije nkomeye kurira. Muza mureka turire. Maze icyumweru ndira kandi iyo ntarira sinari kuvuga, sinari kubasha kuvuga. Ariko no mu gitondo narize, numva umutima wanje uraruhutse. Muza mureka abantu bavuze induru barire, niko kubohoka, niko gukira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mwebwe mwaje, abagabo baraha, abagore baraha, abana baraha, kandi ndashimiye ko Imana yabonye yuko ndi wo kwizerwa ikansiga muri kino gihe kugira ngo nzakore, ikampa abana, yampaye urugo. Uyu n'umwana n'umuhungu wanje ugira gatatu, uyu n'umutware wanje. Rero yambwiye ati mama ndaba hafi yawe. Ndambwira ati ntacomba. Arambwira ati ihari mbona ufite, ati mama uraje kunkoza isoni ugwe mu bantu. Ndabwira ntabwo ngwa mu bantu. Ava ku ishuri asiga abandi. Ndagushimiye mutima wanje, nzamwita mutima kuko akundanye na gusumba abandi. Ariko Gatogwa Sante yarazi yuko twogira abana, kuko ndibuka ku munota wa nyuma bavuze ngo nibazane essence batwike. Noneho uwundi akababwira ngo reka ngo bakomeretse barapfa, ngo rega babazabyara ngo bagira abandi ngo nimuze mu batwike. Noneho babanza kubura essence. Bamwe ngo twabuze essence, abandi ngo ntihari, ngo se wayishize hehe. Undi akamubwira ngo genda barangize, nawe akavuga ngo nta masasa gifite. Nimba byaramugoye kugira ngo asura afate umupanga ateme, ariko haracyari ibyiringiro ko tuzotaha aya mateka tukayavuga. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha abantegereye n'ubuhamya bwanje. Ushimye ijwi ritoya cyane nangwa ibicurane, aho tuzoza tugenda dusitara tuzaho tuhasubira kugira ngo mwumve. Uyu munsi turi ku munsi mukuru wo kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze.
tubanje guheza mpore wacu Nyanduhura, Imana imugirire neza. Nivyo bihe twagiye tunyuramo, ibihe bikomeye, ariko tumuhaye mpore. N'abari abacu bari mu Gatumba bose bakomeze bihangane yuko twese ari nzira. Tugiye kuvuga bukeya ku makuru, ku buhamya bwatubayeho. Umunsi twatewe hari muri 90 kuko bavuye kubivuga na gatanda 96 nuko hari mu kwezi kw'icenda tugira intambara. Twari dutuye inganje ahantu abantu bahazi, twari ahantu bitaga ku Kiziba Ikarirenge mu izina ry'Ikibembe, ntabwo twari hejuru. Nukuvuga ngo haje kuba umunsi wa kabiri tubona abasirikare bari bavuye Kazimiya, sinzi ko abahazi, hari Kazimiya nyine, barazamuka baravuga ngo baje kutujana, badukoreye inkambi Ikazimiya. Noneho turababwira toya mwebwe mugende musubireyo muzoze kutujana kuwa kane. Abasirikare baravyumvishije baramanutse. Bakimara kumanuka nanone uwo munsi vyabaye ngombwa ngo twese twihuza aho hantu twari dutuye mu birere bitandukanye mu duhana twinshi. Nanone biba ngombwa ngo twese duhure ni mugoroba. Tumaze guhura ni mugoroba twaje kugira ijambo rimwe twese duhurizaho. Abagabo baravuga ati noneho kugira ngo tumanuke tuje Kazimiya, Ikazimiya ni Ikazimiya, ntabwo twoshobora kugira ngo tugende tuje Ikazimiya ngo tuzobe tukibayeho. Ariko noneho dufata ingamba zo kugira ngo duhaguruke, kugira ngo tuzorokore bamwe, nubwo tuzogenda tugira ibyago mu nzira, ariko bamwe bazorokoka. Sico kimwe cyo kugira ngo batujane tuje Ikazimiya. Nubwo ni mugoroba twafashe ingamba, twese turavuga ngo ufite ishati y'umweru n'umupira w'umweru agenda bisige kugira ngo tugende amajoro. Ubwo twahise twimuka, twese turahaguruka, duhagurukira rimwe kubera inka nyinshi twari dufite aho ngaho nazo ziradukurikira. Nanone zaradukurikiye twika umusozi wika muri Nemba, sinzi ko arabahazi. Nukuvuga ngo ahi Nemba hari nko mu isoko ya Nemba, kandi hari mu kwezi kw'icenda nta mazi yari arimo yaza tugera nko munda. Nanone tumaze gushika kuri Nemba, abenshi twakomeje kuzamuka umusozi. Abagabo baravuga ati abagore n'abandi mwese ari mufata umusozi muzamuke, twe turasiga hano ku cyambu yuko tubona amatoroshi menshi yadukurikiye. Nubundi nanone ni hahandi twebwe turahava ari uko twamenye ikintu cyose cyabaye. Nuko twashinze umusozi babamerewe. None baravuga ati duhambire cyane amaguru n'amaboko kuburyo intumbi izigumiga kubita amaguru hasi. Nanone byabaye ngombwa ngo bampambire kagasuri amaguru n'amaboko. Baza bagira abagabo bane bakicumwe, bane bakicumwe. None hasigaye njewe ahahaguruka abagabo babiri. Bamaze guhaguruka abagabo babiri, umwe none haravuga ati uyu nguyu urupfu tumwica turamubaga. Turebe umwana uri munda, iyo bari umuhungu iyo bari umukobwa, ariko urupfu rwiwe turamubaga. None abandi bahita bavuga tese kubera iki apfa urupfu rwiwe abandi batapfuye. Atuko niko natekereje. Nanone barahagurutse bose baravuga ati ico kintu ndicoba, nimushinje umuntu nimba mumushinje dutabare tuje kumenya ibyabaye kwa mwene rubanda, tuje kureba izasigaye biba. Nanone bandekuye aho ngaho, ariko nanone babiri abandi bakavuga ati se mwohagurutse mukamushinja, abandi babura amaboko babura amaguru yo kugira ngo bahaguruke ngo banshinje. Nanone bashaka nko kumarana hejuru yanje, haburamwe n'umwe worakara kugira ngo nanone anshinje kimwe n'abandi bose. Ariko naje gutahura ndavuga ngo ivy'Imana izikora. Wa muntu wavuze ngo tumushinje tumubage, nico cyari igisubizo cyanje. Nubundi niho naboneye igisubizo, kubera yuko yazanye igitekerezo kidahujije n'abandi. Amaze kuvuga gutyo bose bahita barakara baragenda. Bamaze kugenda basiga bantaye aho ngaho. Wa muntu akigera nka hariya wa undi wazanye ijambo ritandukanye n'iry'abandi, yahise agaruka aja kumpambura ya migozi. Y'amaguru n'amaboko. Arambwira ngo uzogwe kubanda ariko ntukatugweho. Nagize ngo mukurikire nk'intambwe nkazingahe, ankubita inkoni zibiri zo mu ntege, atugene upfire hariya ku mirambo y'abanyu, ariko sinkwica. Sanga umugambi w'Imana urakomeye ku mwana w'umuntu.
umugambi w'Imana urakomeye kugira ngo agire igitekerezo kugira ngo aricyo kizozana agakiza. Ni umugambi w'Imana. Imana ishimwe. Ni umugambi w'Imana wankuye aho ngaho. Nuko niko ibintu byagenze ko turavuga makeya aho ngaho niho twakubiwe. Nanone jewe byaje kuba ngombwa aho ngaho inza kuhava mbonye nyine ku rupfu rwa Nyanza. Inja kuhava atari umuntu agasuri karankururaga ntari umuntu. Nanone nyinjira ikibira kandi mbona kandi izindi imbaraga zo kunyinjiza mu kibira, nyinjiza mu kibira, shitse mu kibira none nsanga inkuro ntiwomenye inzira yariyo. Ariko nanone inziraga nahezaga yabaga inzira hamwe n'Imana. Inzira nahezaga ikaba inzira. Ndagenda cakibira nkirayemo. Maze mu gitondo karekare nkasambire bona mpurutse ahantu nimba ari Marambo, ahantu hara uruzi rurimo amashengo bamweshaga amazi. Naje ntora rya shengo hariho n'ubusagara bwinshi. Bwa busagara ndabutotora imwe n'amazi muri rya shengo nyirirwa aho ngaho. Haje kuba nko mu kagoroba ndavuga ati aho ngaho naho nuko. Ndazamuka none nshitse imirima niho byanshanze. Sanga inzira ni nk'igihumbi. Mburaho iyo nyuramo niyo ndeka. Ariko nanone aho umutima waroraga niho habonekaga inzira. Ndagenda nanyuze mu gahana gatoya sanga ibigori biranitse n'amafu, sanga uwo muntu yari amaze gucumba ariko nanone umwoko ukiri mu nkono, umutima wabaye gwanga. Ndavuga ati nabo bahuye n'intambara. Nanone ndamanuka hari nijoro kera mukijima. Nabo bajya banyinganje nsubiye inyuma bajya biwacu. Nabo bagiye bagenda bakaza basanga abana si umukwiro bakagaruka gushaka kugira ngo nanje bandinde. Bakagenda bakagaruka bakaza gushaka. Nanone maze gushika ndamanuka mu kibira mvuga ngo ari ico ndarama. Maze kumanuka muri ca kibira na bagaza barozamo abagore n'abandi bo bagasigara kumikikira baguma kureba umutekano kumeze. None